waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya tosa na salam hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma mji waezi moroni hunu garimnikaoni hawa jimla ivumao haruma inti ya hatu ubonyoti mridungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za komo tosa na salam hoju ya hanyu la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Yema Beni ya Uzao Yemaji Haula Harma le shirka la Soned bimana de le shirka la Maji la Taifa Yanuma Beni ya lo harma mkarakara haudhulumu ye maraiya na esirkal ya daula hama ilavinu waren kwadito ha utia wewu hususu ala ziro hama dalinu harma namna hindwa jina uhusu ye siasa ye ka uangazija wa venye umaziuzili wa 24 watahau wakai harma lebangwe la siasa balahe emlema auka ngwajo nera ardi wa nyae kisiasa eketuru ya 2024 iwabiri hatanaba haye mashababi wa kontio harma ye miveri wana wangazija ngwao twamayani haku ya ukaya eshijoka wahokoa dowana nyao walio harma ye ulaya Faransa ni uhusu enamna wabehao le fulusu harma ze western nana ze monogram nezeria wanu mashababi wanu wangazija walewevu haubua yeze habari za hatu za Komor za tarehe ya lelo tarehe 20 nomeja ya mwezi wa Avril ifanyao nsihu ya 8 usunma wa Komori walio harmai masiwa yanu yo mararu na le suala lihalikianao ni ye tumu ya Ramadhani le suala linu ngilo haupole haukaya dharuba ya upepo na mvua ngazendao na uteshelea harma ye jimla ya hemasiwa harutuba na zentihunane ralanizo huja wa Komor kwa tuona jua kali la watentemwa harma omwezi mtukufu wa Ramadhan nazike daima harma zentihu mengomili nomweja hauntu mengomili na mbili zabaki wa Komori waone hawa ya burda na usalama haudunga yetsumu ya Ramadhan ekangari funguao yezi habari za hatu za Komoru husu masuala maziro ya halikianao nemaji harma le shirika la maji rijuao ndo ya ukaya haina mndu abaha utaho ya tajiri vanuntiju haraka harma unu tajiri wa hapula ngeladhimu yahuze le chambala hae hau yahuze yehara iliende yahule beni la citerne bimana beni la isima la uhuza maji wamkarakara unu udungia takriban ngasina mahakume banu wa Komor wa ngwanyonye wao hata sababu de maji ye makamio yala wao harma ye lesi walangazija hawendelea unu mjini vuvuni mahalanika odu banu walio shesima yuhushaye shesima shama baban shira wao le shirika la Sonelek ngwaendao wahulu ye majianu hauriatia humalahon walio ya ukaya uwalomitamiuli nana mbude na itsandane ne madavu ya dunga yabo gwahulizwao ye majianu haupulwa yezitwa Wakomori wafanyao ye biashara ya ye majianu wadungia hautsonza zedamu zaho Wakomori bila ya ukaya ye sirkal ye jaka iridanzi yodemana shabakati l'internet ya harmahaz zama tangazo razifanya la jundu zimnabao des investigations za hatu riheza le suala linu hobaoni vanu rizambao yema beni ya citerne ikayao liendao vuvuni harmashe isima shama baban ahwenda wahule yemaji nasoned imana de shirika la taifa la hemaji ngwaida wahulu mathalan
haruma beni ikayao ya kamio ikao ngalibahizao ritili ziwikume na zili inurabao 12 mètres cubes ritili kume ziwikume na zili 12 mètres cubes ikawa lirengele benilinu ngwa lirengao harumale shirika la sone diranzinda hunuvuvuni mababani ngwa lihulao ye majianu wabahiza ple harali ziwiziraru na majana marandaru hariali ziwiziraru na majana marandaru bwa Komoro ikawa libalia ngwa libeshiao mru mkazi ulio bambao bimana ulio ikoni ulio hata vuvuni wiho harume itsandaya ngari wazao ikoni huenda harma ye itsandaya yawe kali wasuli itsandaya le benilungu liziwa mkomor uliziwalo haraliziwi kume nazili imana ngarzamba ondo beni la camion la ritiliziwi kume nazili inurambao 12 mètres cubes hahulu haralinga hahulu haraliziwi ziraru na majana maranda ngondo ya hulize mbulo itsandaya hauhul ulo bambao haraliziwi kume nazili haram alaik haram riba dhulma insaba mwili yahe mwana mkomoro ngetsonzwao harma biashara ya mkarakara wa udhulumu maranya wa Komoro undo wakati bo serikali na shahidi zao imkalman wa serikali waziri wa homo njene maji bana humedi msaidie wakati wa lazimu ujue ilazimu ujue ngedingo ibaka ritete harma suala la homo nje alhamdulillah hulijibu harma mafuvu mengo minane harma jana ya hema tarajio shabakati internet ya kauhutajia omwenje ukae harma jimla ya hema sio kartu hamba 100% ngarabao mafuvu mengo minane harma jana ujibu ya masula ya huwa Komoro ikao do hutajiao omwenje yudimana rengawe shabahashinu holi hodele jundu oraliundua holi hodele jundu oralifanya uswe maji birire danzi tena birire danzi harma maji ya ukawa Komori henye bo serikali wa Komori ngwatsonzwao zedamu no wa Komori wao hawao wafanya we biashara ya majiano yani huhulu mbahinu jauhuze hariali ziwizili ngwanzo utie faida ya riali ziwizili faida ngwanzo 100% ilodele danzi la kaya harma majiani ya salsadili ya kauhula kajo kauze kajo hii kajo nzima ngekanao butei sita haini butei ya ngekanao 1,5 litre ritili wanusu gujo haringeze butei sita zila haini nzima hahuzura lijana awizura majana maranda yani habo butio faida ya 100%, butio faida ya 100%, dhulma riba gojola lazim kuni za humrwa jahannam wafanya tabia amanda hizo dezen kuni ngazabaondo dezen kuni za humrwa jahannam zolizo wewe utoka uzilala bumkomori wa subuti haubu ranya wa dunia wa subuti wafanya itendo amanda hizo wakulahinu haralikume wanzo utie faida yale yalikume yokeikiri usilamu kwa ujaruhusu hata izo neza fanyishi harme majasa al-sabi riridanzi ni serikali mjibu le swala hilo aba habadala ya ralijana ngyo ralimengo minane ikaunga rona ukayabo tujuru ngabo dhulma harmazira ralimengo minane hizo ngabo dhulma harmazira ralimengo minane hizo ngabo dhulma yule mana rarejei harmele swala la hemaji lelo ya tilo ao
haruma yeze citerne harume makamio citerne sizabandro yoka haina mru yakaanza yatajirie hawanzi yatajirie makatianu guhuzwe aruli hauhuzule chamba au hahuzuye hara iliendi ahule kamio citerne ya diado uzamaji haukahindi ye serikali ilende wafumatso ye serikali ilende wafumatso harmane swala hilo lelo rijari lamwe rilamwe mbabu nyinyi serikali nyinyi baraza la mawaziri la haini mfumtsano mkonsiyo hata sababu nyinyi gamkonsiyo hata sababu do wakomori dezetabu za wakomori ziwahundao munde shawiri mafaka la heze tabu za wakomori ziwahundao mingoni mwizo de maji hauka maji wodo hayati maji watina maji duniani yabo kabati hayati warabu wahamba ukaya atamu bil hayati sisi izo kweli atamu bil hayati ukanamu ulamba hindu shemba hindu hiyo nganzo ipiwa maji hauka kabati utoka urumia duniani uke hai watina ukaya ngorumio maji yabo wakati unu le danzi haukali nudanzi rilirao linudanzi rilirao ikaonga linao jawabu haraka tena wakati wa ijaba wakati wa mwezi wa Ramadhan rihisio ukaya l'eau c'est la vie maji wodo hayati wa mandamu ala kulli hali uluritili ziwi kume na zili haradi ziwi ziraro na majana marandaro gozibaliyo ziritili kume na zili izo ziwasudishera ya mkomori haradi ziwi kume na zili na wala emana le shirika la taifa la SONED la huruhusu uhulee namna hiyo ili wende wasahilishe raia kula mahalani kao zetio zahele shirika la SONED kalijashinda la waswili wamie servisi yotimbi servisi wiyo yotimbi haukale shirika la hemaji kalitina ze nafasi kalitina ze nchida lelo la ushindani ruawe majira nzivuvuni lieneze harme miji hatu ne mabavu ya hatu ye servisi ya hema garinu nu servisi ni kubwa nu servisi ya kweli ni kubwa ikaongerandeo servisi emaraia no hayatwa emaraia ngewa hula majara liziuzira wayabahiza harmabe yema fura uroha uvuvuni ujaitsandaya le beni ngalilao zaidi ya ritili kumeza mafura holawa vuvuni libale majili jaitsandaya mjini hauli je hansambu hauli je banambwani hauli je bata ele benilo ngalirumiao zaidi ya ele benilo ngalirumiao karubira mafura ya nzuma riali shihina majana mali kano la licence limana ritili kume ala kulli hali yeze depansi za usiku za hele garilo gojihundu harma usiku uhundu maklia wanne le benilila lihundu maklia wanne lene libahiza ritilizi hukume na zili libeha lirengera lizi hukume na zili itsandaya lirenje ilene libahiza tena lene lisisi sujini realizi hukume na zili irenje lidire lene sisi lene lirengera lizi lene libahiza ritilizi hukume na zili lene lirengera lizi hukume na zili ala kulli hali kadonne turunne harma usiku hatia turunne hafanya raliziwi 40 nazi 8 haturunne ziwi 40 nazi 8 haturunne
ikaweze ikao eze turu hizo za ziwi 44 na zinane hazihulu harali ziwi 10 na zili ya Rabbi bwa Komoro, ya Rabbi bwa Komoro. Ele suala hilo lelo bora jarabenu wale suala hilo wakati kao ngari juango kemalaho latsonengo mfano o hatu ikoni ndalivi ele daho la ikoni bari yeshi mahakume na miraru kajadiwazi mahakume na miraru ya kamili mkama mahakume na miraru ya kamili mkama kalijaka na maji ya mababani ya vuvunya yaborika uhuliziwa maji yao rikawere wayo ni wandu wakaudo ya rwawa weni jawe ruliza haruma mwezi haini daho la ikoni kalijaka uhula maji mtini maralizi wizra wanuna wake washashi hata shama jaralizi wizra haini daho la ikoni likauhula maji jaralizi wizra au shashi ralizi wizra yaode mabido rakahwere wayo ya haini bido la 20 litre la litri 20 rial 40 haina usiku bido la litri 20 rikauhuliziwa garibuliziwa olo harial 40 harme mahakume naya ratukana maji abo rikaurumia imaji yao rikauyahula imaji yao wandu wakauriulizayo wakauyarengada wandu wao wakauyarengada we maji yao wakahenda harmaze pompe fontaine dezela pompi za serikali za hele shirika la taifa balia magari yala masihu wenda we jaza mabido masihu we jaza nobo mtsana vaka na vahi we balia maji ya serikali we jawe ruliza ho malauni hatu rikauhula maji yao abamdu mfano wo hatu ikoni mfano hatu ikoni rakara tilwa harma club ratilwa harma embargo za tabu za maji harma mahakume naya ratoka juma utoguliziwa mabido ya maji harmi jimla ya humji wa ikoni kamili yode namna range kasina takriban miezi 6 durajara ranjia rehemani rirunyawe majianu ya vuvuni ya esoned ngiabo lelungi uhaki ele dahola ikoni litoka uhere wa facture ikao kaina uparo do dépasser facture kaina uparo do dépasser ali majana manani facture ya maji ya mwezi facture ya maji ya mwezi kaina uparo do dépasser ali majana manani haura lishiwe ngirika uhuliziwa maji halali ziuzira romwezi rija katoka urumia majintelele yariali majana manane ani zikebaya namnaji na ukatswelewa abor haka tushilora ngoba hanu sisi ranzorene yemijira haya tswauniha hama walo harmaze tabura kanizo swekoni zahema hakume naya raka harma souffrance ya maji emijira hawa tswauniha ya dunga yao ngwa hulizwa we maji yao abaha hamabido mabido ya 20 litre maji yao ngarengwao harumaze la pompi za fontaine ngabo wenda hata watawa o paske ze polisi municipali ngazizi yao wandu wao ili wende vuvuni wende wa ule maji na sonet kabla ya he couvre-feu wandu wao wababa bana wao wababa wawezi shawezi watukufu
wakauhula hindu wakauhiba hindu cha serikali wejawa iruliza kalitaka na haja mana rikautambiha kawati mandamu ujujangwa baishira lijana bido lazima yahule kafatuze wala karali 40 wandu wao kabla ya couvre-feu wakaunjiae masihu werengae maji yao ya unjilia harume magari webali yao jao ya fanya haruma juzu aba haranze couvre-feu ija aba haranze polisi municipali ngizo zitiwa hazini harumaze pompe fontaine gazitundao maji yao ili iulona bido la hae hodahoni hauma bido ya hae hodahoni uju ya renge inde ya ele hawedi ya rumie do urusi wa renge maji shala magari ya la kaudo henda yenda ejazae maji umhima uo usawundiana na shawi magari yao ngaendao yehulwa yeroha yenda hufuni yenda soned yenda yehula maji yenda yehuza hezi reali 40 ritili shiwi mililitru nguhuliziwa hariali jana yauma bido mengomitsan ya haini bido yabo ritili shiri ekezi sabu zangu kasi tsona nayo mabido shiwi yani ritili shiwi ya huliziwao soned huliziwa haralinga riali jana huliziwa hariali jana ritili shiwi ya umabido mengomitsan ikao mabido mengomitsan yao haini zima yao ritili shiri ngubaliyo zimabido mengomitsan yao hende haya huzu hazima riali mengomine na mangalema pesa yao yemduwo ya rengao na mangalele juzo la riba la kansi husonima wa komoro henye ekakamjabadiliha ekanywa komori kamjabadiliha harmono ndomrwa jahannama nduwo mtsugo uhupa ujipangia ndomrwa jahannama nduwo mtsugo ujipangia ngari zambao hauka bwando bahani ya ladhimuri zambe sikali na urumia mvu yemunyi mvu sirikali shabakati na internet ya yemunyi yekati na mvu eshahahe uhamba udenonse shabungawo yo sirikali na mahakama shabakati na internet ya kafungu mtu matangazo kafungu mtu yo hamba yezijiri yo hazilawa hazihansi za mahakama hazihansi za serikali wandu wao la hinwa undani na shawiri sika tsuhamba ukawandu walona mabido wazie hazi wasifanye gwafanya uservisi kaungio muhimu haukawandu walo malahoni majama babani atiyo wajua wae wa factory wanungabo hata walo ikoni ihoramba ukai situation ya maji kaitimbi shanga mwandu walo ikoni watso uhunda maji naongwa hulawe maji yao heze ritili 20 hariali 40 wandu wao wongwao ikoni wandu wao ngarizabao ngwao ikoni ye maji wakati youjwa huja ya janai izome ngoni mweze nongoni zihutajia wao ye shirika la Soned wendele wafanya hazi ndahafu ya uruhusu mji huo pia haina mlia unde maji sha yeka lelo galitarajiao shirika hamanda hiyo li yeneze maji homi jini hat ardi wala wahulizi wao haurahisi maji wayarengi wende wayahulize hamkarakara mkubali ni maraia mrenge eriba hiyo mkubali ni maraia mkubali owizi huo rike kaltanganyihana wazima sisi sina ni maraia rala aini wizi hamanda huo eyabu ensinge tuko badiliwa nino eka eza hatunga lifanyao sisi hahamba yezijirio ekaramba yezijirio
lelo harmo muhima umu yabori parando yabori parai waziri wa imaji kumedi msedi ya rengeze kwa manazari ya paro wandu wastahiki wa paro na wandu wa hemabi awi wandu wangu wa julihani hao le shirika la Soned ngalijua wandu walone magari windao wehula nao vuvuni wandu wao ngwa dhulumu rizele za banu nroka ngwa dhulumu haki utio wizani ndo dabi mimi lotoka utio wizani shabakati la internet ya lotoka utio wa wizani ya hukumu ya redresse sindasi sise shahatu lo uona zembiri zambe yaweza hatu lelunga lizambao isakubakia bwana waziri umedimsaidia isambakia ni ndani serikali mangalie zila sisi ronao hakabanu rais azali hamba hine mnuna tange lefumvela hatu linu lefumvela hatu sisi shabakati la internet ya do huona mbizi jiriyo rizambe wewe raia mkomori kao ulisahunikiwa ze nukta zonti pia gotoka uonaye mjanji woya balele beni ya uhimilie usango juisho enamna ya hulizi wao usawewe ngojuo gotoka ritili shiwi 1000 litre ya hulizi wao yo hulizi wa riali jana lode yani nshode serikali wa mulizao wewe ngo kubali ya jahulize haralishiwi na majana maili zedari ya rabbi bomkomo ngo kubali ya jahulize haralishiwi na majana maili zedari usohu mzingara wa para wandu ba mzingara raerele beni yone namna toka ubadili vano ekawishia eta policière za dunia fano maso shaka haina mulie polisi iraia ye polisi wahema nanya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati haina mndu ye mas'ulu ye dhamana wahema nanya ye polisi wahema nanya yode namna ze daula za shinda zina usoni wote ufitina ekahuono mwana nyiho ufanyo nai ujiriso mkaswa mziro hamanda huo humtenose humkamata yode namna joshinda ribadiliensi shanga mdhaniyo ka president de la republique yachilwa harma 4 murs harma mpadonne yazingiziwa ni majeshi zingongozonti pia katutosiona shahindi emana ya jana matangazo yanu ili msahilishe raisi wa daula ubahanu yaliyo yajue yaone kana ujua yameukaya mimi wakati na karaisi minja kaudo hangalia televizio minja kaudo hangalia radio minja kaudo soma journal. Le président de la République n'a pas droit à l'erreur, n'a pas droit à cette erreur ya hamba ukaya minja kawishi ya shabakati la internet ukausahau ukira isi zedari Idris Deby hafu zedari hamba hafu hata sababu de mipaka ya hahe kajavote wa yajado kansi biro wamukaja kauja ya jaudo wani mamercenari jwa wame dabdala Idris Deby hende offront hafia offront hafaida hindi hafaida ya udafiu ye mipaka no ujasusi uliyo wa heterorismu lelo iliyo duniani hai nalibadilihe bosirkali lelo mhundu bahati mbawa za matangazo hamada zinu ngazimhashirishoni haumone sani yezindao nezitohenda ngabo zila mbawa za matangazo ikao zokati tutsa haziparo jokubali ukamparo fanya manongo njema duniani zongizo zimbawa za matangazo hizo zilio huunu vanu chijua hatu kao zokazi tutsa
zijue kam mparo fanya mbanongo ya nganzia izinungo sahani zombi pia negatifu pia izo kam tuziona zembao za matangazo izo zilio harmeti hatu kazi tinchashi kazi na uparo jokubali ndrongo njema mazifanya bo serikali izo kamti wafumatso harmale swala ngewe mtu ikakamtina ami ngena mwishilie boko shabakati internet yeo haba zengi za hanyu mzifanyao hadi hamambiani zenje masahani mzifanyao hadi hamunishiani na ndongo ikaweka mzifanya ngasijoure hemnulo yabo lelo ngamjojo haba kajaka huishia au kajaishia na keradhi libadili yode maana rireje rieshelezize wa Komori rieshelezize wa Komori watijomba zinuri kari diwaza kwa na ujomba ukana zinuri kari diwaza zinu shabakati harambia eni ujobenya halasa 2024 uangazija mfanya we siasa mlo harmale bao la siasa ekambenye ya humlata tena wimnaijana shababi wa maha 50 maha 40 wambaonga we shababi wa kisiasa juanro ya ukaya 2024 yekaha hubiri ngotsahoke rais ngwanzo urume yensinu paro jorumensi hubirwane zevoti za 2024 bomwana mgazija ngujwa za mahami nji maana ngabadubila mahaish ani ngabadubila maha 20 na mitanu tena 2024 keze voti ikaga na fikira za utahauche ukera isi harmaitinu bomwana mgazija ze voti za 2024 zi utso kuti kandida wa ujaukera isi mauduni hunde bahatia wa Komori ngabatubila maha 20 na mitano tena deturu ya huangazija ijo diba waileje kahashiri utitoba zinusha bakati internet ya kajarambia ngalipua we jukumu lelo tarehe mengomili nomeja riwambie bomwana mngazija utahau paro joka uruma yensi inu ya ukaekeze voti za 2024 kujashida wanjia wenda wa sahau aminifuanikiwa lindia hata maha 20 na mitanu tena hauka yode maha mitanu ya ula 2024 wenda 2029 maha mitanu ya mano abo 2030 ngendelea unzwani ngendelea afanye maha 10 iyo maha 10 na mitanu ila we abo maha 10 2030 yende zao mali yende afanye maha 10 iyo maha 20 na mitanu de jordi babo ireje ibo mwana mgazija ngeka wewe ngawe na mahame ngomira ndaru lelo bosede la rifurija ngawe na mahame ngomira ndaru lelo ngwanzo maudu ze fikra za hahozi sa 2024 kuti kandida waenda watahu aminifu wa Komori jeleze nro kawe kanga una mahame ngomira ndaru lelo abongo jokana mahame ngomina nena mitsano ngojodo balambuda mahame ngomina nena mitsano ngojodo balambuda ngojodo balambuda bomwana mgazija ulo na mahame ngomira ndaru aba ibongira mba ukaya inu jobenya halatsa 2024 kariti harmabotsi vanu kamna ujaurita harmabotsi tene mabyo kamna ujaurita harmabotsi yensinu ngiona sharia yude mana wajau riundu wao mjarada unu wahema mashababi wakansie miveri ikawa ngarihisio wajau ya dhulma inji iliyo harmaiti atu
ya ruhusu ya mashababi ma intellectuel walio wakansi harmeni veri waangamiziwa ni diaspora ya Ulaya ya hatu ya Komoro. Yani ngamsisi ndio ndo wandu wanielewe. Mashababi ma intellectuel ne si ma intellectuel walio harmeni veri ya nchi ya hatu. Harmeni handa ya ni misadrago. Ne mabango ya hatu wakansi walweni bure. Pasomzima ufikiri namna utaya fanyazi. Wabuliae Komori ya rengwane nzuani haeche. Wabuliae Komori ya rengwane nzuani haeche. Mwana Mngazija halewevu. Shababi Mngazija halewevu. Halewevu haleziwa. Haleziwa ne monogram. Haleziwa ne ria. Haleziwa ne western. Yahe mjomba ne mzaze ne mbaba ne mwana mswahe ne zukiwahe ulio Ulaya Faransani. Ye eze realiza monogramu hizo za heze transferi hizo za mleza ne hawa ya hemiveri ya mleza kanti wamiveri juu hal kadhalika tena nge victim asoma nge victim wa heze bank wa home de so mwi wa heze bank nge victim wa home de so nai wa he bank centrali ya Komori ya hatu ya sijini sa imana mkomoro lewe mwana Mkomori ya jimrao ya tsona bahanu wa pizza na bundo lansi lo himiliwa ni bank. Bundo lansi lo himiliwa ni bank. Zome mboni mwezenu weka oma sikitifu mahuukaya. Wana wasoma harmenti ya hatu. Walo banu kwa natodwa onti pia wendeza warma e fonction publique. E fonction publique ijaya. E fonction publique ijaya. Gengo atoka ukaharma ze activite za prive za hazi za prive namnaje di kalelo ze banki zisahilisha mana hinino wanzuani wa arriveo wa wasulio mana hinino wanzuani wa arriveo wa wasulio ze tabia zaho wanzuani sedima mecheki hazamba kabli ya raijada kili hama wanzuani ni Wangazija ni hule bingoni mwe dunia. Bingoni mwenzuani mahamsa wa 20. Bingoni mwenzuani mahamsa wa 20. Zila kalma za kimongozi ya kanafaliki. Zinuti lelo ka wanzuani. Waritavuho matoni si Wangazija. Zinu zandara nzide tarehi. Zinu zadara nzide tarehi. Wanzuani wadomine wabala faliki nkali za maisha. Shaze faliki novu za hatu si Wangazija. Zilavimu ziumbisiziwa ni dari. Zilavimu ziumbisiziwa neze banki. Ziumbisiziwa ne bank centrali ya hatu. Ziumbisiziwa ni politiki bankeri ya hatu. Yastahiki iruhusu omwendeleo wa hou valilifu wahena evite ya hema na Mngazija ya juwe ya funguhe harma emiveri. Sha yeri ya monogramu ya he diaspora Komorienne. Nge zusau ye mwana Mngazija yimsongeza halewe ne hawa ya hemiveri ne mihandaya. Ya Rabbi yensinge toka ufaliki. Faliki hindini ekakabati faliki za he shababi ujuwaya dijuzi. Tosa na salam hoji ya hanyu ala baraka.